Shalom shalom, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana, tubaye ikaze ku rubuga rwa Reba TV yacu. Muri uyu mwanya amakuru meza atugezeho, wa mukozi w'Imana umuvugabutumwa bwiza wazengurutse imigabane itandukanye yamaze gusesekara mu Rwanda. Uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana, mu makuru atugezeho nonaha ni ko uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana yamaze kugera mu Rwanda, nk'uko byari bimaze iminsi bivugwa ko uyu mukozi w'Imana azagera mu Rwanda. Ntabwo bikiri inzozi, uyu mukozi w'Imana yamaze kugera mu Rwanda. Uyu mukozi w'Imana wagiye ukora ibikorane mu migabane itandukanye cyangwa ibiterane, inkuru nziza ku bakozi b'Imana, ku bakunda ijambo ry'Imana, ku bantu benshi bafite abantu baba barwaye, bafite uburwayi butandukanye. Ni ko uyu mukozi w'Imana yamaze kugera mu Rwanda kandi ivugabutumwa ryamaze gutangira ubu tuvugana. Uyu mukozi w'Imana uri kubarizwa nk'ahazwi kwa Apotre Masasu, mu itorero ryitwa Stilation Church, itorero ribarizwa hano i Masoro mu karere ka Gasabo ahazwi nka 12. Iri torero Stilation Church niho rikorera, riyobowe n'uyu mushumba uzwi nka Apotre Masasu. Uyu mukozi w'Imana abantu benshi bari bategereje bitewe n'amavuta y'Imana amuriho. Inkuru nziza niko yamaze kugera mu Rwanda rwa Gasabo rw'imisozi igihumbi. Mwese murararitswe, bakunzi bose tubana ku rubuga rwa Reba TV yacu. Ni nk'itangazo mwese mbahaye, abo tubana mwese ku rubuga rwa Reba TV yacu, abashaka guhembuka, abashaka kumva ijambo ry'Imana rifite ubuzima, mwese murararitswe kuza kumva ijambo ry'Imana ahazwi nko kwa Apotre Masasu i Masoro. Mwese murararitswe kuza kumva ijambo ry'Imana. Njyewe ubaha ubu butumwa cyangwa iri tangazo nitwa Niyogushimwa Daniel, tubana buri munsi. Iyi nkuru nziza sinabura kuyibagezaho muri uyu mwanya. Aya makuru meza ari gucacara mu Rwanda, ku basenga, ku bakunda ijambo ry'Imana, ku bantu tubana buri munsi kandi baba bumva ibyo dukora, barashyizemo imbaraga bakadushyigikira, ugakora subscribe, like, comment. Nanjye niyemeje kubagezaho amakuru abagezweho mu gisate cy'iyobokamana, amakuru aba ari gucaracara ku bakozi b'Imana yagirira abantu benshi umumaro. Amakuru rero ubu tuvugana agezweho niko uyu mukozi w'Imana ari mu Rwanda ubu tuvugana kandi ivugabutumwa ryamaze gutangira. Mwese murararitswe kuza kumva ijambo ry'Imana kwa kwa Masasu. Bari mu ntara Amajyepfo, Amajyaruguru, mwese murararitswe. Ni mu mujyi wa Kigali, abava mu tundi turere bagira Nyabugogo bagatega iziza Kimironko cyangwa iziza badatega iziza Kimironko cyangwa i Remera, mukaza mukamanuka 12 mukahita mugera kuri urwo rusengero rwa kwa Apotre Masasu. Abaturuka mu ntara mutega iziza i Kabuga, mukaza mukaviramo 12. Ni naho ngaho urwo rusengero rwa Apotre Masasu rubarizwa rwa Stilation Church. Ukaza ukumva ubutumwa bwiza bw'Imana buhembura benshi ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo. Dore ko uyu mukozi w'Imana baba bafite ibikorane, kumubona mu gihugu cy'u Rwanda ni umugisha ukomeye cyane. Mwese murararitswe kuza kumva ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana riha amavuta y'Imana wamaze kugera mu Rwanda. Ubu tuvugana ibikorane cyangwa igiterane cyamaze gutangira. Nawe urararitswe niba ukunda ijambo ry'Imana kandi nawe ukaba ufite umuntu waba urwaye ukeneye ko yasengerwa n'uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana. Ngaho mwese mugire amahoro y'Imana, nabararikiraga kuza kumva ijambo ry'Imana no kumva impinduka mu buzima bwawe. Ushobora kuba wari wibereye mu rugo ufite uburwayi bwananiranye,
kuko nawo umukozi w'Imana agiye asengera abantu indwara zigakira. Ni umugisha ukomeye cyane kuba uyu mukozi w'Imana yamaze kugera mu Rwanda. Nawe urararitswe, ngwino wumve ijambo ry'Imana ryakugirira umumaro, ijambo ry'Imana ryahindura ubuzima bwawe. Nawe ngwino ubane natwe hano muri Restoration Church. Hano nabararikaga mbaye iri tangazo ry'inkuru nziza y'uko umukozi w'Imana amaze kugera mu Rwanda. Ni karibu mwese, mugire amahoro y'Imana. Batubona mwese kuri Reba TV yacu. Bye bye. Mwari kumwe na Niyogushimwa Daniel ubagezaho amakuru yizewe ijana